Hej, tu sam ja Kanek i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert crew. Jeste li mi dobro, zlikovci moji? Želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci na prethodnim klipovima, a vi ukoliko imate neke zanimljive priče, možete mi poslati na moj Instagram koji ću ostaviti u deskripciji ovog videa. A prva priča za danas odnosi se ponovo na Nixu, odnosno njegov posljednji video koji je uradio, gdje je objašnjavao kako je Magic Unboxing site legitiman site u kojem je Nix objašnjavao kako on zapravo nikoga nije skemovao, gdje je pokazao neke e-mailove između njega i uposlenika Magic Unboxing sajta. U istom klipu je uradio i unboxing paketa, odnosno unboxing mobilnog uređaja koji je navodno primio od stranice Magic Unboxing. Nedugo nakon Nixinog klipa nekolicina youtubera je snimila video u kojem navodno ekspozaju Nixu na osnovu njegovog unboxing paketa, odnosno mobilnog uređaja. Pa hajde da pogledamo šta su to Zobra, Rajke i Benjak rekli o Nixinom klipu. U Rajke zajebo si se, nije on kriv ništa, ovo ono, čak mu je stigao iPhone i ovo ono. Danas ću da pokažem par dokaza kako je opet pokušao da nas zajebe sve, znači ja ne kontam ono zašto lik jednostavno ne prizna da je zajebo. Bacite sub ako još jednom niste. Uglavnom ljudi, on je opet pokušao sve da nas zajebe, kao javio se nekom liku na sajtu, tači na supportu, on mu je odgovorio ovo ono, ušli su u spiku, nešto to, i ga je pitao za iPhone, kad će meni da stigne iPhone, Fixa mu je rekao kao moji ljudi su prevareni, žalili su se, kako samo nije jasno zašto se sam sebi nije javio alaj. Magic Box je isto požalio kao što su ljudi pravili video o njihovom sajtu i kako su korisnici nezadovoljni što nisu dobili iteme, neki jesu. I onda su mu oni kao nešto napisali da je širom Balkana poslato dosta itema u vrednosti ono tipa više od $300, neki Xbox, kurčevi, palčevi. I uglavnom sad ćete vidjeti neke stvari gdje se lik jako zajebo, znači sad ću vam kažem i zašto. Još jedna stvar koja me onako baš onako zgranula. Kada dobijete paket iz inostranstva, taj paket obično bude ocarinjen. Ukoliko je, da kažem, poklon, ne plaćate poštarinu, to jest ne plaćate carinu na njega. I kada šalje Amazon obično pakete, obično Amazonovi paketi su označeni sa C1, C2, C3, C4. Šta to znači? To znači sigurnost Amazonovog paketa. I Amazon, zamislite šta? Kad šalje paket, oni šalju sa svojim originalnim pakovanjem. Da, dobro. Druga stvar koja mi se nije svidjela jeste zato što je Nixa otvorio telefon da pokaže. Bez slušalice unutra, bez nalepnice na displeju gdje dolazi šta telefon sadrži. Neverovatno! Ali dobije se ta nalepnica koja stoji na iPhoneu. Znam, kad se otvori iPhone, kupio sam skoro mom prijatelju iPhone X Max, zato što je, to jest XS Max da se pravilno izrazim, zato što je imao rođendan, pa sam mu kupio za poklon to. I zamislite šta, dobio je telefon zapakovan gdje su došle slušalice i nije došao belo-crni punjač, nego je došao samo beli punjač i dobio je slušalice uz to. I bilo je sve zapakovano lepo i tačno su imali oni ključići za kartice i sve ostalo, to je sezone slotove gdje se ugure, gdje se dobijaju kartice, gdje se stavljaju kako već to funkcioniše. Gdje ste bre youtuberi, tražim vas ovdje. Pa gdje ste bre ljudi, pa traži vas čovjek. Vidite koji je to smisao humora, koji level komedije čovjek ima. A staje ovako slušalice, a ovako staje slušalice. Jesam sad ja frajer, a? Pa gdje ste bre youtuberi? Nema vas. I ovaj čovjek govori ovdje kako on tu sve sajtove ne veruje. On to našao taj sajt, pazi sad ovo, znači slušajte ovaj deo. Slušajte, na internetu se pojavio jedan sajt. Jedan sajt se pojavio, znači svi mu o tom sajtu govore. Pa samo slušajte. O kome svi pričaju. Svi pričaju. E sad, ljudi kažu osvajali su mobilne telefone, grafičke Osvajali su ljudi mobilne telefone, grafičke kartice, neke patike, kopački i tako dalje. Patike, kopačke, ljudi kažu, ko kaže? I onda, pazi ovo, znači sljedeći snimak od istog tog Fixe Žužu izbaci video u kojem prikazuje mail u kome nakon što su svi provalili da je ovaj sajt prevara, taj sajt se opet javio Nixi ili on se javio sam sebi pošto ne znam čiji je taj sajt. I kao taj sajt njemu pošalje mail i kaže mi smo podelili jako puno proizvoda u vrednosti od više od $300 američkih dolara. Ok, važi. I tu navede oni 5 smartfona, 2 Note fona, 1 Huawei i 2 iPhone-a. To je u suštini već 5000 evra, ne 3000, ali dobro, šta znaju oni matematiku, jel? A druga priča za danas je jedna nesvakidašnja, odnosno Baku Praseta i njegovog oca koji je sveštenik i isprozivao ni manje ni više nego pop monarh. Pa da poslušamo šta je to pop rekao. Pa smo vidjeli ove nedelje i čuli o svešteniku Nenadu Iliću koga dosta prozivaju.
poznatijem kao đakonu Nenadu Iliću, koji je dugo godina bio đakon, a čiji sin ludira se i zabavlja, zamlaćuje decu i ima 1 milion pratilaca na tom ekranu Facebook ili ne znam čega, YouTube. I umjesto da kritikuje sina za to dodvoravanje publici i ljudima, nepristojno najčešće, on ga hvali tipa da ima i gorih nego što on radi i tako dalje i tako dalje. I kaže kako se nada da će dovršiti svoj veliki projekat na kome je godinama radio i za koji ima blagoslov Hilandara, da napravi film ni manje ni više o Svetome Savi. Daj Bože da ne uradi to. U komentarima ispod videa Eurodrmexa se našalio i Dugato, gdje je napisao da bi Baka Prase trebao da napravi distrek na Popa. Avanimi se konačno oglasio povodom izjave Amira Hadžića, šta je to braćala rekao, hajde da poslušamo. Ja kažem, tu ti spametan momak, ti nis glup momak. Ali se ne trebaš se ponašati glupo. Ne kažem ja se ponašam glupo u nekim stvarima. Realno ti kažem, nisam ja trebao reagovati svakako. A brate, ti prevršiš mjeru, prevršiš dozu gluposti. Što ovo govorim? Ja sad ozbiljno pričam, znači ti, sve što znaš reći, retard, ovo, ono, evo na primjer, ajmo krenuti od onoga što si rekao o meni da sam ja, šta je rekao? Da si bolesnik, nešto. Da sam bolesnik, da sam pačenik, da ovo, da ono, da ja kvarim ljude, da ovo, da ono, vidi ajmenen stvar. Znači, realno ta tvoja doza, nije mi jasna nikako. Što ne ispričaš ljudima za neke stvari što sam jedna stvar. Momak ima 20 godina, momak nije glup. S kim se druži, s kim ovako, s kim nako. Nije on glupo dijete, jednostavno. Nije glupo dijete. I on vrlo dobro zna što on radi u životu. Onda, njemu da ja njega da kvarim, ili on da mene kvari, mi ne bi živjeli zajedno. Mi ne bi zajedno pravili biznis. Znao doći i reći, pa daš, ajde ono, neka smo naš, ono, bili BFF, ovo ono, vam, tam ne znaš dobre stvari, znači isto što ja kažem za tebe dobre stvari, isto ja kažem, ti si pametan momak, nisi ti glup momak. Znaš, ali ne moraš se ponašati kao da si izašao iz šume. Sjećaš se jednom kad si me nazvao i rekao došao ti neki idol u Zencu, neki komičar, nisi imao prijevoza, zvao si mene, braća, bil mi mogao naštimati neki, ovo ono prijevoz neki da dođem do Zenci. Šta sam ja uradio, odmah, Kaja, jesi ti išao? Kaja, hajmo idemo po Amira da ga dovučemo da upozna idola. Željko Permar, nemam pojma. Ko vam išao po tebi to. Ali treba se nekad i pričati o dobrim stvarima u životu. Ne samo reći pačeni kretar, ne kažem ja sam bio reakcijni kanal koji sam prozivao, koji ovako, koji onako, naš. Jednostavno. I reći vam ja kvarim ljude. Ništa, znači. Ti si pametan momak, ali kažem ti po 3. put, ne trebaš se ponašati kao da si izašao iz jebene šume. Ne kažem i ja se unesem koji kažem Amire, glupane, džumanđi i to sve. Ne kažem ja stojim iza toga. Ali kažem ti, ne moraš se ponašati kao da si izašao iz šume. Brate, pametan si momak, ne kažem ja. Stvarno pametan si momak, ja kad gledam tvoje klipove, ti znaš ga zadati od do. Klipovi ti štimaju, praviš fin content, sve su to, ali ne trebaš se vam u drugom smislu ponašati ko kakav, ko šumar, realno, ko šumar. I to bi bilo to za danas, vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.